Ja sam Gorana Barišić-Bačelić, ravnateljica Tvrđave kulture Šibenik. Moje kulturno-turističko putovanje počelo je prije čak 20 godina baš jednim putovanjem. A danas sam zapravo jako sretna što mogu dobrim kulturnim programima, pametnim upravljanjem u kulturi doprinijeti razvoju turizma. Dragi gledatelji, dobrodošli u još jedne Uplift razgovore. Nadam se da će stvarno ovaj razgovor biti jako zanimljiv. Ja mu se jako veselim jer imamo jednu posebnu gošću koju se ja moram priznati dosta i sama privatno divim. S nama je Gorana Barišić-Bačelić, ravnateljica Tvrđave kulture u Šibeniku, također je kuća umjetnosti Arsen. Prvo, dobar dan, dobro mi došla, pa ću odmah krenuti sa pitanjima. Puno hvala na pozivu, jako mi je drago što sam tu. Meni je isto drago što te možemo gostiti jer stvarno je ovo jedna inspirativna priča i tvoja osobna, ali i priča o gradu Šibeniku koji je stvarno doživio apsolutni procvat. To mi gledamo iz Zagreba i onako sa svih strana Hrvatske zapravo pokušavamo naći inspiraciju u tom što se Šibeniku desilo zadnjih godina, kako je uspio iz jednog grada koji nije bio toliko poznat po nekim svojim kulturnim manifestacijama, to sve skupa objediniti u jednu turističku priču koja je stvarno fenomenalna. I sad bih htjeli, Gorana, od tebe doznati u kojem si se momentu ti tu priključila? Jesi ti inicijator svega toga? Jel si imala neku viziju, strategiju koja te tu potaknula i pokrenula? I koja je tvoja zapravo priča sa Šibenikom? Pa moja priča sa Šibenikom počinje 2009. godine, privatna priča, a poslovna tek 2014. godine. Ja sam zapravo došla u tom jednom trenutku koji je, mogu reći, onako kao baš bio jedan uvodni trenutak u sve ovo što si malo prije ispričala. Imala sam zapravo veliku sreću i zadovoljstvo da postanem dio jednog tima koji je tada 2014. imao za cilj podignuti na noge upravo revitaliziranu Tvrđavu Svetog Mihovila sa novosagrađenom pozornicom, ljetnom pozornicom u samoj tvrđavi. Naravno da nisam ja zaslužna, niti isključivo zaslužna, dapače. Ali ipak neka inicijalna priča, bila si vezana uz to sve skupa. Pa da, te 2014. postala sam voditeljica muzejskog odjela koji je zapravo baš formiran da bi upravljao tadašnjom tvrđavom koja je bila u samom finalu obnove. Evo sad u ovom trenutku prije tih 9 godina to je otprilike bilo onako u samom kraju, u završnim radovima, u pripremama za prvu našu sezonu, za otvaranje, za prihvat naših i dnevnih posjetitelja. Tako da bili smo jedan jako mali, ali vrlo ambiciozni i entuzijastični tim tada. Ostali smo to i do danas, ali evo prošlo je 9 godina i za nas jako puno posla i puno različitih drugih projekata. Priča sa Šibenikom krenula je ponešto i ranije. To je jedan baš ovako sada kad gledamo unatrag, jedan jako zapravo zanimljiv trenutak u vremenu. Nakon jedne ovako duge stagnacije, dugog jednog možda i osjećaja nezadovoljstva, jedne izgubljenosti, jedne možda neprepoznavanja svog identiteta u tom, recimo, to tako kažem, našem tom kontekstu, okružen sa većim gradovima koji su nekako prešli ove naše i postratne i sve druge krize, Šibenik osjeća nekako svoju jednu malu frustraciju, jedno nezadovoljstvo i taj prijašnji njegov identitet. Šibenik je bio jako poznat zapravo kao jedno industrijsko središte i bio potpuno nepercipiran kao nekakva turistička sredina. Iako grad iznimnog potencijala u kulturnoj baštini, sjajnim spomenicima, prekrasnom starom gradskom jezgrom, ali zapravo ne na adekvatan način valoriziranom. I to je upravo ono što počinje tada 2010-ih sa novim idejama, sa novim inicijativama, sa jednim znanjem tadašnjim ekipe koja je radila na tome da zapravo i zna i prepoznati i zna iskoristiti sve potencijale, neke nove koji trebaju donijeti Šibeniku nešto novo. Evo to je zapravo revitalizirana kulturna baština i sve ono što nas zapravo nosi sa sobom ili donijela je sa sobom u zadnje desetljeća. Kakva je bila tvoja vizija? Evo, spomenula si revitalizacija kulturne baštine. Da si ti odmah imala ideju da će to biti povezano sa turizmom, da će to na takav način obnoviti taj dragulj koji imamo na Jadranu? Pa zapravo, s obzirom da je Tvrđava Svetog Mihovila obnovljena iz europskih fondova, svaki europski fond ima neki svoj cilj već tada zadan i on je definitivno taksativno naveden kao nešto što treba pridonijeti razvoju kulturnog turizma, a slijedom toga i razvoju gospodarstva i generalno blagostanja, povećanja blagostanja u Šibeniku, naravno i okolici. Ali to ovako kad čitate onako izgleda dosta kao ok, ali što zapravo
nije to sve, naravno, kako doći do toga. Ja mogu samo reći, možda se prisjetiti tog svog prvog trenutka, možda prvog tog radnog dana koji je možda jedan od najstresnijih mojih dana u životu. To nam daj, malo mesa. Da, to je inače bio 1. travnja. Aha, tako da ono kao april ili lipa, ili ovo sve šala ili nije, ili zaista se ovo događa ili se ne događa. Jako jedan uzbudljiv dan, sa jako puno upoznavanja mojih i tadašnjih i budućih kolega i partnera i suradnika i tako dalje, jer zapravo sam ja živjela u Šibeniku, a radila do tada u Splitu, tako da je jedna opet sad moja jedan drugačiji moj ulazak doma. Zapravo kad sam se popela na Mihovila, koji je tada još bio onako u građevinskim radovima i samo je bila željezna konstrukcija na pozornici, bilo je wow, ovo će biti prekrasno mjesto, velika stvar. Da, to je baš bio taj osjećaj i zajedno s tom ekipom s kojom smo tada zapravo radili na završetku projekta i na pripremi za otvaranje, na sve što slijedi, nekako smo zajedno dijelili tu viziju da to doista može postati jedno prekrasno mjesto, na kojem se stvaraju predivne uspomene, neka sjajna iskustva. Mi smo tu stvarno vidjeli zapravo sve što se danas tamo i događa. To baš to tako i to je baš mogu definitivno baš sa 100% kako bi rekla sigurnosti reći da je to, da je ta vizija ispunjena definitivno, a svakako da imamo mi tu još rukavaca u koje želimo ući i još naravno puno nadogradnji, ali da, vidjeli smo to kao jedno baš sjajan potencijal. Divno da se od prvog trenutka zapravo znala da će to biti jedna takva uspješna priča. Pa da, to je baš bio taj osjećaj. Baš to je to. I bilo je onako jako puno skepse tada u zajednici. A to sam ti htjela pitati, kako vas je zajednica prihvatila, s obzirom da to stvarno bilo s neba pa u rebra, odjedanput se nešto što nije bilo uopće iskorišteno pretvara u jedan ogroman potencijal za sljedeće generacije. Da, to je zapravo prva velika promjena za Šibenik. Prvi veliki taj iskorak prema tom nečem novom i drugačijem, napuštanje tog nekog starog izlaska, recimo to tako, iz tog nezadovoljstva, iz te neke traume, zašto smo mi sad tako. Jesu i oni vjerovali u to ili ste ih morali nagovarati? Svakako bilo je i tekako ljudi koji su vjerovali da će to, ali onako mi smo, znate kako je to naš mentalitet i uvijek malo skepse, malo više opreza, možda čak i malo onako radi sigurnosti, radi jedan negativni predznak, pa nek nas iznenadi. Tako jesu sada sretni napokon? Pa mislim da apsolutno većina, pa da, i neka istraživanja su zapravo pokazala da su Šibenčani izuzetno ponosni na sve ono što je napravljeno u zadnjih 10 godina, baš po pitanju obnove kulturne baštine, ali je to sve skupa zapravo jedna jako stara ideja. Ideja gradnje u pozornici seže još iz sredine 20. stoljeća, tako da je to jedna ideja koja je zapravo tek 70 godina nakon realizirana. Kako si ti taman ulovila pravi trenutak ili si uspjela nešto izmađijati da se to desi? Pa ne, kažem, došla sam zapravo u onom času kada se evropski projekt već bio u finalu i provodio i neki novi su bili prijavljeni. Baš je to jedan jako zapravo sretan spoj jedne ekipe koja je jako... Da. A ja imam sreće da dalje zapravo radim na tome da... Treba koji put biti u pravo vrijeme na pravo mjesto. Točno to. Činjenica. Dobro, ova tvrđava Svetog Mihovila, cijeli taj projekt je ispao jako uspješan i tu lokalno stanovništvo itekako izvuklo i neku priču za sebe i u svim segmentima se situacija u Šibeniku popravila, to je nesumnjivo. Osim tvrđave Svetog Mihovila, imate li još neke projekte u planu koje još sanjate da će imati takav rezultat? Pa naša tvrđava kulture, dakle to je ustanova koja sada upravlja svim obnovljenim kopnenim tvrđavama u Šibeniku. Tu je dakle Barone, Sveti Ivan, tu je sada i Kuća umjetnosti Arsen koja nije zapravo bila dio europskog projekta. To su 4 sjajne velike kulturne infrastrukture, svaka sa svojom nekom pričom, sa svojim ciljem, s različitim programima koji su namijenjeni različitoj publici, tako da sad unutar nas je tu jedna jako onako vrlo raznorodna, rekla bih multidisciplinarna situacija gdje mi unutar našeg tima imamo stručnjake koji su producenti programa, do istraživača, do stručnjaka za interpretaciju. Sad se to zarolalo, izgleda u svim jako, da. područjima. Tako da zapravo od kad je 2014. godine otvoren Sveti Mihovil, mi smo još proveli otprilike nekih 7-8 drugih evropskih projekata, skupa sa gradom, samostalno, projekata koji su različitog karaktera, a sve na neki način zapravo nadograđujemo priču koja je nastala na toj bazi obnove kulturne baštine. Dakle, mi joj sada i nadodajemo sadržaj, radimo na jačanju naših kapaciteta, na kapacitetima naših
partnera, suradnika, civilnog sektora. Pokušamo zapravo biti baš ono što smo tada zamišljali da bismo trebali biti kao ustanova, da smo mi platforma za razvoj kulturnih i kreativnih industrija. Slijedom toga zapravo i jedna velika produkcija nečeg što itekako pridonosi razvoju kulturnog turizma. Šibenik je stvarno postoji inspiracija, primjer dobre prakse zapravo povezivanja turizma i kulture. Kako ti vidiš kulturu? Je to stvarno tako veliki kulturni potencijal koji bi onda trebali taj primjer slijediti i neki drugi gradovi u Hrvatskoj? Kako se uz pomoć kulture može turistički, pa evo što ti kažeš i društveno, jedno područje razviti do neslučajnih razmjera? U samo koliko je prošlo? 10-15 godina napraviš ogroman pomak za cijelo društvo, pa i za turizam. Pa da, ja sam definitivno jedna od onih koji baš jako veliki optimisti, da tako kažem, motivator i zagovarač potencijala kulture za razvoj svega. Ne samo turizma, nego baš svega. Mi imamo sjajan potencijal u cijeloj Hrvatskoj, sjajnu kulturno-povijesne spomenike, umjetnike, kreativce, bilo da gledamo u prošlosti, da smo tu sada u sadašnjosti, na svim poljima umjetnosti. I mislim da je to strašan potencijal za sve nas i za sve te neke razine. A turizam, čak ni u Šibeniku, to mjesto recimo bila jedna od mojih razmišljanja tada, da mi zapravo ne smijemo raditi nešto što je isključivo samo za turiste ili samo da bi eventualno pojačali, turističke dolaske, noćenja. To samo mora biti nekakva, recimo to tako, posljedica da mi trebamo prvenstveno poboljšati kvalitetu života nas tu koji živimo. Jer današnji turisti zapravo, ja ih gledam, možda to nije većina, ali one koje mi želimo zapravo nisu klasični turisti. Ok, dođem, sjednem, razgledam, slikam se, pojedem nešto, odem. Mi želimo putnike, oni koji kao zapravo žele neku vrstu iskustva, neku vrstu dobrog doživljaja, jednu priliku da zapravo baš jako upoznaju to mjesto gdje su došli kroz te neke različite segmente. Jako se na tvrđavama trudimo da ispričamo tu cijelu priču. Znači zahtjevnije turiste, što bi se reklo advanced turist. Da, točno to. Putnike koji žele neko iskustvo, koji žele neki doživljaj dobar i koji zaista žele na neki način upoznati to mjesto gdje su došli. I biti tu oni zapravo žele, ja to tako gledam, isto i kad ja putujem, želim ići tamo gdje idu lokalni ljudi, gdje se jede, gdje se pije, gdje se kupuje, gdje se izlazi van i eto, takvi mi želimo biti. To bude kao ne sad, evo, to je samo turistička atrakcija, tu samo dolaze turisti, nego tu dolaze turisti jer tu dolaze i naši sugrađani. Znači, jedan kompletan experience i sa lokalnim stanovnicima, da se lokalce zapravo uvedu u tu priču. Pa to zapravo je kulturni turizam. To je neki srž kulturnog turizma, da vi zapravo imate jednu razvijenu kulturnu sredinu sa jako puno različitih i sadržaja i nekakvih i programa i svega koji nisu opet samo ciljani da budu u neko određeno doba godine, da mi sad kao aha, to je ljeto, ok, naravno da, mi smo najposjećeniji u ljetnim mjesecima, naše su pozornice, izuzev Arsena, sve na otvorenom, tako da smo u tom smislu naravno ograničeni, ali za nas recimo i više sezona ne postoji. To mi uopće kao... Znači sezona cijele godine. Sezoni. Da, mi pričamo divno. o to svaki turistički djelatnik zapravo gleda kao sveti gral. Kako produljiti sezonu? To baš to. Dakle, nema više turističke sezone, posebno od kad je otvorena kuća umjetnosti Arsen. To je sjajan prostor u centru grada koji je Šibenik jako dugo trebao. U smislu da je to jedna dvorana u kojoj se, mi kažemo mixed art venue, to je dakle mjesto u kojem je i kino, to je koncertna dvorana, to je kazališna dvorana povremeno i dvorana i za radionice, i za predavanja, i za druženja, i za predstavljanja, i za ples, dakle i dvorana u kojoj imamo i često predstave suvremenog plesa koja radi cijelu godinu, koja na tjednoj bazi ima nekoliko programa. I dolaze stvarno turisti, iz kojih sve područja dolaze turisti? Baš me zanima, koji baš dolaze direktno na vaše programe. Pa sad što se tiče, mi to naravno pratimo po prodaji naših ulaznica koja je naravno online i jako puno toga možemo vidjeti, a dosta toga i ne možemo vidjeti. Kad mi kažemo turisti, onda mislimo naravno na sve one koji ne žive u Šibeniku. Tako da su nama i domaći turisti točno to. I naši posjetitelji koji dolaze iz Zagreba, iz Splita, iz Dubrovnika, dakle iz cijele Hrvatske imamo posjet. To je sjajno, to baš imamo i neku redovitu publiku koja je već godinama na našim nekim programima i koncertima.
I to je isto sjajno. Ono zapravo, možda ja čak moram nam je to pohvaliti i Novu godinu koja je bila fenomenalna ove godine. Da. I Nova godina ljudi... i cijela priča oko adventure je isto jedna priča koja itekako daje ono divan što mi program. kažemo. Gdje god da smo bili u Šibeniku se dešavalo nešto divno, zanimljivo, drugačije i skroz drugačiju ima zapravo neki flavor, aromu od ostalih dijelova Hrvatske. Tako da se ona se našla neki svoj pečat. I to bi baš pohvalila. Pa to je ta jedna prepoznatljivost koju gradimo od samog početka i to je nešto što mislimo da je dobar pravac za sve nas. Za sve, da je inspirativno. Isto je zanimljivo da vi svojim akcijama i raznim tim kulturnim idejama mijenjate i vizuru prostora. Koliko je to važno, da li to donosi neke probleme kad baš se petljaš i u taj dio koji je već bio zadan, a ti ga kreiraš na skroz drugačiji način? Pa da, to je uvijek izazov. Mi nekako nismo skloni toliko promjenama, ali to su sad već neke stvari koje smo mi na neki način prešli. Sazreli smo svi za te sada nekakve drugačije perspektive. Naše tvrđave doista jesu, one su utkane u urbano tkivo grada, jako mu daju jedan prepoznatljiv pečat, stara gradska jezgra također, ali zapravo sada ovi sadržaji nisu nešto što je naravno invazivno, to je samo revitalizacija prostora u smislu da mu dajemo sadržaj, da mu dajemo program, da mu dajemo nekakvo događanje, tako je novi život, novi kontekst, sad se tu dolazi, ima neka priča se tu događa, nešto ovdje su dječje radionice, na drugom mjestu su koncerti i tako dalje i opet za različitu vrstu publike. Imamo isto jedan sada novi naš projekt, recimo najveći prostor koji smo recimo to tako kroz ovaj projekt obnove tvrđava izmijenili je prostor tvrđave Svetog Ivana. Ona se prostire na 19.000 kvadrata, to je zaista jedan ogromni prostor i plato koji je dosta na neki način ima nekakvu drugačiju vizuru u odnosu na ranije, ali je tek sad došlo do izražaja zapravo kolika je to tvrđava i da je to sve doista tvrđava, što jako puno ljudi nije znalo. Imamo samo jedan taj istaknuti dio, tu zvijezdu koju su svi vidjeli, ovaj dio ispod uopće ne. Tako da to je projekt donio, da zapravo mi uopće spoznamo kolika je to velika građevina. A tu sad imamo nešto potpuno novo, jedan novi sadržaj koji će dati itekako obol ovoj priči da više nema sezone. To je naš edukacijski kampus, dakle unutar tvrđave Svetog Ivana imamo prostor na 1700 kvadratnih metara koja ima i učionice i sobe, dakle tu organiziramo edukacije, pa i upliftovci su bili u kampusu Svetog Ivana i bilo im je sjajno. Mi smo se isto koristili malo tim ambicioznim projektima. To baš je zapravo fokus je edukacija, fokus je razvoj vještina, znanja, posebno vezano uz kulturne i kreativne industrije, ali naravno i sve ostalo, tako da to je jedan prostor sada onako na krovu grada. Da, za nešto sasvim drugo. Cijela ta priča zvuči toliko divno. Mislim, ja sam bila u Šibeniku pred nekih 20 godina, sam imala dečka tamo, pa sam jako često dolazila. Ovo sad grad koji živi sasvim drugačije i sasvim drugačiju nekako stavlja i dojam i stvarno sam napravila ogromnu stvar. Tako da, iskrene čestitke na tome. Moje pitanje je sljedeće, koliko mislite čisto u kontaktu sa strancima koji dolaze ovdje, koliko je hrvatska baština generalno prepoznata, koliko oni hrvatsku kulturu znaju, prate i onda u kontekstu toga je ovaj projekt stvarno jedna divna situacija, možda da krenu iz Šibenika pa da onda malo istraže Hrvatsku cijelu. Pa evo kažem, nekako zapravo je kulturna naša baština izuzetan potencijal, ali čini mi se da je još uvijek nedovoljno iskorišten. Mislim da je još uvijek naših jako puno turista, to recimo nije primarni motiv za dolazak. I to čak isto i pokazuju neka istraživanja koja kažu recimo da je neki nagovor prijatelja ili rodbine ili nešto kao u smislu word of mouth što kažemo ili nešto drugo. Svi ti neki motive osim onog primarnog idem nešto vidjeti. Ali onda opet brojke nešto govore drugačije, da su te naše lokacije izuzetno posjećene. Mi recimo na našim tvrđavama imamo oko 130.000 do 150 čak i prije korone 1000 posjetitelja godišnje. To je za Šibenik jako puno. S druge strane tu su i nacionalni parkovi i tako dalje. Mislim da, definitivno je Hrvatska izgradila svoj brend kao jedne onako mediteranske destinacije, bogate povijesti, bogate kulturne baštine, ali mislim da je sad još uvijek tu još puno posla na nama da mi to još bolje na neki način
iskomuniciramo, da tako kažem. Ima jako puno toga što, evo, ja zagovaram uvijek da trebamo neki novi suvremeni način prezentacije i interpretacije, da moramo ići u korak s vremenom i da moramo da nam digitalni alati danas pružaju puno mogućnosti, da ispričamo neke priče koje nisu možda onako bile moguće ranije na neke tradicionalne, klasične načine, a još uvijek imamo jako puno prostora tu za napredak, definitivno, makar što se mene tiče. Zato mi je drago, zapravo ovo sad što smo u Šibeniku, sve što se radi zadnjih 10 godina, ja smatram da je zapravo samo početak. Mislim da stvarno, izuzetno znači nije ovdje još, kraj, nego se još da, može puno se još jako puno toga napraviti. Ambicije sežu do neba. Da, mislim, tu ima toliko još priča neispričanih i evo još nekih jako puno zapravo projekata koji su i dalje u pripremi, u nekim sada svojim idejnim fazama, da tako kažem, ali zaista ima puno prostora. I jednostavno kad vi se fokusirate na to i kad pogledate s čime sve raspolažete, što sve imate, ali kažem, opet je to na neki način više ide u pravcu ok, ajmo napraviti to da mi svi to bolje razumijemo. Da mi svi to bolje percipiramo, da znamo nešto o tome. I onda će se to nekakva ta turistička priča će se sama po sebi jako prirodno nadograditi na to. Tako mi se čini. Da, znači mislim, ja sam nekako iz kulture po prirodi, pa onda možda više razmišljam na takav način, ali itekako da ostanemo prvo treba zadovoljiti nas, sebe, da mi smo zadovoljni. Pa da, i sve to mi smo recimo kroz jasno mi je sad bilo koliko smo zapravo malo znali o tvrđavama i koliko još uvijek ne znamo, koliko se na tome još može istraživati, koliko se još nekih drugih lokacija koje su bile jako ključne u nekim trenucima povijesti. Uopće ne znamo da su tamo, da su bile, da su postojale. Koliko to još priča treba iskopati i onda naći načina kreativno kako ih prezentira drugima. Koji bi tvoji bili osobni savjeti? Evo, vjerojatno nas gledaju ljudi koji su zainteresirani za rad u kulturi iz raznih područja Hrvatske. Koji je tvoj neki privatni savjet koji bi njima mogla dati? Kako da se postave? Koje neke probleme da izbjegnu? Nešto što je tebi možda bilo teško u počecima, a sad bi mogla dati neki know-how. Pa da, jako zanimljivo pitanje. Mi smo bili dosta puta i ja osobno i zajedno s kolegama u poziciji zapravo da pričamo ovu priču koju smo zapravo prošli svaki svog nekog ugla svih ovih zadnjih 10-ak godina. I uvijek je ta priča jako zapravo motivirajuća, inspirativna i to, mi smo svi jako navikli da uvijek gledamo na probleme, da uvijek gledamo na prepreke, da se možda više fokusiramo na ono što nas spriječava, ne ono što nam omogućava. Da od problema radite izazove. Da, mislim, neka ostanu oni i problemi, a tu su ok, ali sigurno na neki način ih možemo i zaobići i riješiti i možda postepeno. Mislim da je možda ključ u tome da stvarno kažemo ok, treba zasukati rukave, idemo raditi, idemo vidjeti što možemo napraviti, koje su nam sve mogućnosti, idemo okupiti ljude koji razmišljaju na isti način kao mi, ljude koji su motivirani, koji su entuzijastični, koji su ambiciozni, koji imaju ideje, koji su kreativni, neovisno gdje su, mogu biti i tu, mogu biti negdje drugo. Iz različitih sektora mislim da više moramo isto na taj način surađivati kroz sektorski i javni sektor i privatni i civilni, da se nekako možemo svi zajedno okupiti oko neke ideje i onda iznijeti dobra rješenja. Mislim da nam tu sad, barem što se tiče kulture, definitivno fondovi Europske unije daju jako puno mogućnosti. Mislim da nam tu treba možda malo više znanja, malo više vještina kako to iskoristiti i da onda zapravo samo treba nastaviti. Ne odustajati. I vjerovati, kao što ti kažeš, od prvog trena kad si vidjela tu tvrđavu, zapravo vjerovala da ćete od tog napraviti nešto što će biti važno i za Šibenika, onda i za cijelu Hrvatsku. Što očekuješ od sljedeće sezone? Ali s obzirom si ti rekao da tebi sezona ne postoji, nego da traje cijele godine, onda bi ti postavila pitanje u sljedećem periodu. Šta očekuješ? Što očekujemo od ljeta? Od ljeta. Ajmo za početak ljeta, ne mora se zvati sezona. Jako smo zapravo uzbuđeni cijelu ovu godinu. Za nas je ovo jedan mali jubilej. Ovo je 10. sezona ljetne pozornice na Mihovilu. Ne možemo vjerovati da je tako brzo prošlo to vrijeme. Ona je naša zaista prva, da tako kažemo, velika ta ljubav i sve ono što smo nekako zamišljali vezano za nju. Ostvarilo se jako puno toga, stvarno sjajnih događaja, sjajnih umjetnika, baš. I mi svi koji radimo tamo na tome već toliko, to su deseci, stotine već nekih događaja i za nas još uvijek dijelimo to uzbuđenje. Strast, kad su neke, oko toga, da. Tako da evo za 10. smo se baš postavili jako
visoko ljestvicu u smislu da želimo i dalje našoj vjernoj publici donijeti kvalitetni program, neke nove premijere, premijerne nastupe. Neka imena. Pa evo, Melisande nam dolazi ove godine prvi put, Siguros, koji jesu bili u Hrvatskoj, sa 2 termina su na Tvrđavi u 7. mjesecu. I tako ima još puno toga. Evo, bit će, upravo smo u fazi kad sve puštamo vani, sve ove poslastice za ljeto. I mislim da nas čeka baš jedna uzbudljiva priča. Te 10. sezone nam ih ovilo, ali tu je sad još i Barone sa svojim jazz programom, sa filmovima, sa ljetnim kinom koji nam ide već godinama isto. Sa filmskim programom koji sada širimo malo, ne samo na Tvrđavu i u Arsena u kojem je konstantan program kroz godinu, nego sad malo idemo i na plaže i arhipelag naš šibenski. Znači treba pripremiti kalendare i preseliti se u Šibenik preko ljeta. Tu je sada još isto jedna sjajna priča koja dolazi unutar naše ustanove jako brzo. Mislim, već je tu, interno je kod nas, ali otvaramo uskoro Hrvatski centar koralja na otoku Zlarinu, koji je isto šibenski otok, pripada gradu Šibeniku. To je isto zapravo rezultat jednog dugogodišnjeg EU projekta koji priča kroz jedan fini muzejski postav, jedan izložbeni postav, tu jako zanimljivu priču o tradiciji koraljarstva na otoku Zlarinu, ali isto tako danas kroz jednu perspektivu očuvanja prirode, bravo, to je ta mora, autentičnost koju si rekla da je važno. Da nađeš tako nešto da evo, što je to nam je novo, specifično. to je sad uskoro opening soon, tako da evo, to je isto nešto što nam donosi neke nove valove ovo ljeto. Da, divna priča. Evo, zadnje pitanje, pa te puštam, znam da imaš puno posla u svom ovom sektoru. Kako ti vidiš budućnost hrvatskog turizma, s obzirom da nam je to ipak neka glavna tema? Da li je to dosta toga se može iščitati iz ovih svih odgovora koje si mi do sada dala, traženje neke specifičnosti, nešto što se prvo obraća lokalnom stanovništvu, pa onda turizam dođe kao neki šlag na tortu, ili kako bi ti to definirao? Pa da, točno to. Više gledam na turizam kao nešto što nadam se zapravo da neće imati toliki primat, u smislu da nam neće toliko zauzimati mjesta u našoj ukupnoj nekoj gospodarskoj slici, već će zapravo, htjela bi da ga iskoristimo da razvijemo sve ove druge stvari koje smo na neki način, o kojima smo sad pričali, posebno koje su vezane uz kulturu, koje su vezane uz gastronomiju, uz poljoprivredu, uz njegovanje tog nečeg što smo zaista mi i svih tih naših potencijala koji nam onako malo leže, ponekad neiskorišteni. Tako da evo, gledamo onako to kao na jednu, mislim da imamo tu i priliku na kraju krajeva. Mislim da smo negdje sada na granici da ne idemo, svjesni smo jako toga da ne želimo taj masovni turizam, da želimo te nekakve autentične priče, izvorne priče. I vidim da se jako puno i o tome se i piše i govori se i sad naprosto na neki način vjerujem da smo na nekoj prijelomnoj točci, da ne dozvolimo da sve onako ode u nekom tom krivom smjeru, nego da ipak smo mala zemlja, mala destinacija, a baš velikih mogućnosti i ja se nadam da ćemo to zadržati. Ja zapravo čisto evo iz svoje pozicije nekako želim raditi na tome, pa eto da smo dio te priče i da na neki način budemo i motiv i uzor i drugima da krenu tim sličnim putem. Zato smo te zvali. Gorana, puno ti hvala na ovom optimizmu, na kraju idealizmu, a inspiracija, jer stvarno Šibenik što je napravio može biti inspirativno za brojne druge gradove u Hrvatskoj i razna druga mjesta. Nadam se da ste vi, dragi gledatelji, uživali i da ste si zapisali neke od ovih savjeta i ideja koja vam je Gorana rekla, a mi se vidimo u sljedećim Uplift razgovorima, u sljedećoj epizodi. Do tada, doviđenja.